ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra shepi da ko singam beach aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka rengkat ka 3 Olives restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong one ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Ka Khasi Jaintia Development Council Demand Committee kapalong ka kunhon jongki Khasi Penar ki Basong Basa ha Kachar District jong Jala Assam ha ga artarik unok pra arjar arpo kilawan ya kendu yo menteri rangba jong Jala u Konrad Kongkal Sangma ban pensngau hu na ka benta ban yarap lem ban pensngau syaka sarkar BJP kababat yo lakam sencar ha ga Jala Assam bahkan penkhano daga Khasi Jaintia Development Council kenang baki Khasi ki basa Kachar District kin yo lem ya kiwei pat ki jingmentoi bat kumjuru hagaroi kapar. U Presiden Joko Komiti Uba Sebastian Pagenteng habaya keren bat kilat patai kubor hadian ke jingi kendu yo menteri rangba ka Jelau Konrad ki Sangma ulai tu ba nakaliang jong menteri rangba ula kular ba unsa shimkia halor kani ke jingkerpat ki pat Khasi Penar ki bala syong lasa ka Jela Assam ba unsa ya keren bat menteri rangba jong ka Jela Assam u Sarbananda Sonowal kenang ba ki pat Khasi Penar kin yo lem ya ki jingmentoi kumbalong lem ki weipat ki jaj benriu red pai ki basyong basa ha ke Jela Assam kumba ki don po Assam silaf nyopu tam ki population din Khasi tengi la nodu arjar khatwe ngi sedang menmove ya kumta Khasi Jaintia Development Council tengi kwa ka Assam ken ai ngi kata te long bahdu menta kila apa cabinet committee ro waktu 2000 arjar khatsan tambah duk mentah tempat ulang ngimut namaru siam de jongi ne po don kita kecing sengau kan mensim bola penjirap ini te khaduk jon haju don ulung bo namaru deru de be don hakaneda don itu coalition government ku yang North East Democratic Alliance tengi don kita expectation ro through jong ula penjirap penikren lem bagi siam jongi cepo hapo Assam pati kita kat ne menurut kita kami kemarin tuai positive response ini baru ular baru ikran bagi CM Assam bagi Himanta bisa semua ular orang baru ikran untuk coordinate batu pada halor kata gunang personal lu ikran kita iya positive experience no CM sir kami nanti bukan ulang deh kepor try right time dah kena long movement lu ajar khatsan ajar khatway der sitter long bahdu Delhi ro kila ai to ki MHM Ministry of Tribal Affairs kila ai ki kila pressure ki state government ban form ki government ki development council pen be ta port de port congress kim ti pra ki jungtra hanta kim da ro ai ta ngila isiam ar license ro 2015 16 17 ki ai ngi assurance kin so repaid but kin sepembiam ni kata tengi kemelinti long kena kepor kila ai ki development council buat mai ki don arlai tali ki development council kila ai tengi kemelinti bagi ingir ngin yo nomor ke population pattern ngi don kebun badon ki tribesmen long ni jai ki ba khamdunai ke population jengki ki ba don hudut lai piu sapi wajar ki yo kata development council tengi kemelinti ba sir ngin yo sti jing long ba pek ba ki briu jengi pro ki sa nang kundang almost ngong the basic amenities the basic needs jongi ke langi pe na government development scheme kim ju poi ra long kin poi sabe snong jongi ki don ki snong dum ta ni habia itu art ta lai ta ni na habia ki jai tang lack of communication health dong ngilang lek pro kata culturally te kata ngilang sa din ni kwa man long dang yo na dong council through ke dis ngila penyerap ik bro jungi bar lor kata cultural jungi ngila instrument ini don almost habura consensus khatsan tli consensus kachar kerungan chalagan di lai tli district don handa almost long ni don mandak consensus tang benar mi skater larang don compact area tengila penyo BMP ro tang nomor mi skater nomor kata imla political link imla ben lai ke pada penjeng gau panchayat don rekum kita population ben yo ayo assurance na honorable CM yongi na megalia ni upkerman kuno man gi kerman ban ulong ne kam namar gane to gajini demand yongi ko ki kon kasi badan chutu chabo barang mili namar ki jingge bagi la sham
in many ways kamtam negeri yang ke development keroi kapal habing iyo iba kisnong kita yung ngi hadu muntadang pun kisnong empat lungtang keliru dan pun kisnong buat datang ini water supply ki developmental scheme nama kata man hidup demand yang kena nawar kena way platform dapat tangi pergi je kerja yung ngi culture yung ngi kamtam but pergi ke youth yung ngi kena prepare bentar nang bang ngiru in your ketika bentar as we are the citizen of India, we also can get to enjoy as part of the framework of the Constitution of India.